Uba Disparsing rani, ubalong uway na kirirangba, ubajuwat jingtip lang baka Right to Information, RTI, hakala sinublay jong katayaw ulapan pa ya kajing lango, ya kajing kam Kamigalia Tourism Development Corporation, MTDC, bakaladap man pentray hadu kanday pausaw na kasispa, ya kajing tay Lum Sohpetbneng. Katba, kibabuon kajing tay, kimpat dep satya. Bat ulakan tu ya kasang kasi, bakam day ban ay ya ka completion certificate bala pendap ya kejingtai ya ka projek baro. Uba Disparsing rani habaya kran bakinong patay kubor ulong ke MTDC kalapan tray ya ka projek Lum Sohpetbneng kabalabay Tyngka da ka Ministry of Tourism jong ka Sokar Pedeng lengba ka Swadesh Darshan Scheme kabalakon khatpra point prapho ar Klur Tyngka bat ya ka projek la sedang nadu ubanaram pang arajar khat khandai bat la ai por ban snapendep hapo khatpra banai hendrai hadu menta kibabun kijingtai empala ban snapendep. Ulaong kat kum kejingwat jingtim ke MTDC kalakam bakaladap banshna yaki babun kejingtai kabalakan jo saka kandai pausaw na kasispa hendrai ha kejing jurip jongu ulalap bakajing shna yaki ni ka projek kadang long hapo kaprapo na kasispa na marbun kejingtai empatla ban pendam haduk menta. Uba Disparsing rani ulong kapisa kabalamang bun kadai na kabenta ka sound and light show kabakot hendreu Klur san pausaw lak Tyngka tam. Hendrai kini kim simla don satya Lum Sohpetbneng. Bat haka jing sisa kani ka scheme kadai kaba ajing rapisa na kabenta kitu kibriu kibadon jaka. Hendrai emla pat ban mudur baka sengkasi kali ai haka MTDC bantai ya ka projek haka tai ka jaka. Ulaong kat kum kejing te kular kaseng kasi kadeban ay ka completion certificate ndala pendep ya kam. Hendrai kejing kali ke bami kalong kajak sanu kata ka hendreu Klur Tyngka bat kaseng kasi kadeban wat bat ke MTDC kadeban ay kejing pensai halor kani kebenta. Ubarani ulaong kam simladon kan jingshna ke babha bat katai ke jaka kadai ke bakentang bat ki kontraktor ke deban perkhat na kabenta ke jingbit jingbiang bat jingdon burom jong ke jaka kentang Lum Sohpetbneng. Ubarani ulaong kam simladon ke landscaping ke solid waste management bat kiwe na marha ke jingkimi jong u la sham banaki arpo artli ke jingtai ki bamdon kilong hadu shipau ne khatwei tali. Hadian bangla fai ga te ai ngalap ya ki report ki ba pau baka estimate hang te ka poi hadu khat phra Klur phra pho arlak san phu sawajar khandai spa sam ti hadian bangla yo ga ni DPR na po ka office jong ka MTDC te ngali inspect meni spa Lum Sohpetbneng ke hadian bang inspection na kini ki ar phu ar tli jingtai ar phu ar jaj jingtai te pila be sha yang akan lihat bangan pule kini jingtai menengkong di construction of traditional healing center, number 2 construction of information center commercial emporium, number 3 construction of power backup hut, number 4 construction of counseling center with multi-purpose hall, construction of cafeterias, construction of rain shelter, construction of bimbing gallery, sound and light show gallery, construction of internal pathway with local stone, development of parking area, storm water drainage system, plantation of biological fencing around campus and roadside, construction of public toilet, construction of boundary wall, and directorate sign each campus illuminating with solar energy, last mile connectivity, development of trekking route, development of retaining wall, landscaping, solid waste management, but mountain banking. Dari hadirin panggil Ewan Inspek Meni stage po Lum Sohpetbneng hi. Kalong kaba susi, bat kalong kaba sudiau nak kalang jongar namar. Kum aktivis hak juga por ngadai beriu badang don hakan yang terai. Ti kalong kai kaba ngapoi selum tengah dap dak jing lengo namar ba. Abang apoi selum kadon ka wei jingte ke building ke bakhamba he kalik kadon ke jinglik hang ni video kadon hang ni dikata building ke bakhamba he kala lik hingte bakata ka building ke di construction of counseling center with multi-purpose hall te kani ngalik men ne ka pa naka ne ka building ngalai hadian bangalai alam dikinong snong kidon dong snong ki bayalam yang hangte kadon ka
kajing khangjit ka balai te kinong sung kila alam tu khangjit tengah arung nang tu te ngatan video ki dur gidar ne gidon nu khoj te kane gade ge ka ba nga sosi na kala junga ba kapau ba jing le benya ka sengasi om tang kane ka wi ka ba koridor ek ba kham he ek sanction kade ka sau unlike show for clearly kane sanction ka do poi hadu ndriu klur san pho sau lak khandai phulai hajar khandai spa sandupra abang ape kane sau like show for clearly ya kane kamdon po Lum Sohpetbneng kene gade ke ka ba lengo bat ka ba sungusne yek sengasi hak jingsha kene ka skim hak jingsha gade ka finance assistant nam ta kitu ki biru burun jaka de ngamla mun bendur hakano karkom ka sengasi kalai ai ka MTDC bante ye tu jaka hang tu te kata gade ka ka balengo na kaleng jonga aktivis manga pe ye ka guideline ka skim bat ka komlong ka agreement te ngalengo alo kata te wala kataro tang basna baharo te gala de ke ba khamtam gate ke jaka kantang la kumno ki kontraktor ki de ban lamno ki de ban perkhat ke nam ta ke jing bit jing biang le nam ta ke jing don borom jong ke jaka kantang hang te po Lum Sohpetbneng kini kontraktor ki basna te number 1 kontraktor the JV of Konton Lenra an Mat Phang Rap Tam. Number 2, Shri Konton Lenra. Number 3, Shri Lenor Nongsit. Number 4, JV of Konton Lenra and Shri Binor Kongsit. Na Shri Amka Bos Khambar Banyang. JV Shri Serin Maubulay Bala Shans Khem Ksial. BNA Technology Consulting. Shri Hilarious Amdon. Shri Lebar Lang Langdo. Shri Sunshine Lalu. But kena clean energy. Begini kita ki beri yo kontrak nanti po Lum Sohpetbneng. Di hari ini begini ka jingga tu jonga pi ba kene ka bandriu Klur kene ka sau unlike show clarif kamdon kene. Ngamti basya ka tu ka bahajrong do ka bate hakler do tulum ka tu jinsya ka de na ka skim ka ba sau polak. Ngamti lese ki pa UC de katuram tip kata de katu ka de la jong skim de bangawat mane stage Lum Sohpetbneng ngamlap ya kane te ngam tip sakatrai kan pensai ka MTDC rangkat bakane ka tourist department atau kane ka ja seno wiulem khnang ban tip ya ka ja seno kane ka Klur te hebede bakane na kalang kasengasi da haisya ka asan ka agreement ba kata agreement ka pensai ba Shwaban 100 over kemudian di berkat kum ka point number 5 but kadwe jong ka agreement la kren sai ba kadai kamram jong kesengsi ban ai completion certificate te kar kum arte ai report bangalap ne la fi tho sai yang ba khandai pu 100% la det ya kam ta do jingli ba ba khandai pu 100% la det ya kam ti jingli ga ja seno takan du Klur ti ngatrai tang kasengkasi ro kadai benua dia kata but ka MTDC ro kadi pensai kata but dak kapat jur ek sengasi la kam nomno gitu ga pay la dei ban pha repair biang namar ba kadi building sim la pay la sistem ba repair kam sistem ta bolong na banta ka jing yas thu jing bulang thrai hab le biang yu tu mar man siwa ro ka don ga we ga building to hajrong kata ka we la air din ba la air din ba mi news kala repair biang yu tu te kani ga building ta la sistem ban repair yu tu ti hakno ka buit jung ga ai ta ba tip tang ba nga sukar pat ya sengasi ba kamde ban ai completion certificate kata kat kum ka point 11 jong ka agreement kata di kerpat jonga ba phim de lakum no phim pat de ban ai certificate namar ba tang shu ai ka pa ba kaseng kasi ro ka don ketilang tang shu ai completion certificate ka kaseng kasi ro pa don ketilang sien ba ai completion certificate kamut ka kam kalai ai be ka UC la submit for Delhi and makane ke central scheme te habakut jot mano jot kaseng kasi ka ba ai completion certificate te ta ka daw nga karpat ek seng kasi haswa ban long lang kenya ye we da khat ba